e sotatiko e tolu na inaki mbimbi e na singa li turanga indai wakaenda kila ne matai sa ikoa na ndabana numatiko na singa mbaleta na nondabanua e bakasa e dhembuete o na kenan rotini e katini tiri kawalu vitu nukawa kene katini tini kaviwa vitu sangabulu e banua rasulia na nondangase wana kalo e banua rokobi kando kaikina na adhana kena nona matri tu e na benga una kedna yani ko talanga e batokaiti come Mission Sunday katiri karua ni Oktoba andao Mission Day kena singa tambu vole kanduandu wa katiri karua andao batokaiti come Mission Sunday yani kuwa e regitati o kinoviti kalotu e seleviti kerotu mana Mission Sunday andapana numati ona dhambe ni rara mabakaristo akauta mai na rara manimbula sautu ena bonongo kadede mwetu na kena rotini kena bingarabi ena singa indenda iko talanga enda mai babri na ataki de wana klo na kena mai raida tiko rabelu taki onda matritu ena ndona ngau na bakae binaki na itoso ni nonda vanua kena bura enda tiokina ibaka ndong maka nan rakyat da sotamati ko na matele mo taray kanda ti ko COVID-19 kanda sa ti ko kena sokolo li ko andina ngani tu e sone barau bimbi ni sokolo baka nda sakila ia sa kene barau era raida kena bilita yung madritu isanganiti kenda menda tosokina ena ilawala ko nda durumati ko viti senyo viti wala nga kena bura tawako ena singa indinda Yung raida tiko tobole me uno katabata na baka sama e tolu inonda sokolo wene singa likua au mbito toka endo na ulutanga kauna numa menonda na singa indai kemuli awe keke mano ni barongo taltonga maya ni besa ibiti ni besa iburubura na mbula ni be iboso bosoti living in reconciliation na mbula ni be lomani na mbula sautu na mbula ni be bosoti enda wanuna kena sa toso binati ona nonda banua kena bingarabi kena buru enda wanuna kana tamatanga ni mbula ni tabilevo era sangrab kandira ngani sa tuona mationgo ena kena maliwa yanda masulati ko kibuana kalo e marroi na mbula marroi na liuta ikenda tiko me dhambe na nonda banua kena nonda lawala ko le bisinga binaka ni mataka e liuta ikenda tio kena na kalo ena dada kambimbiongo katunga buana lewa ibe ka kedenga kata ni nona buru kambulia ko enda barabitio kina na singa endenda e tolu na kau na bientu sieti ko na nongu una wena matani ko wane matai inda maru tati ko na nonda ngalala mai na matele bungo kasema ti ko na nonda maru tati ko na singa keviti a Fiji Day kenda singa tambu ni dhambe ni loto na Mission Sunday enda sureti menda raida tale na mbimbi ni nondambula vilomani nondambula ni beiboso busoti living in reconciliation betara daga chungakina nambula sautu ena nondambula ya ndundua nondambula ni bubale nondabanua ni dagaka ena loma ni nondalotu nalmanda mataritu kena nondambula Ram. Andau lisame langata tiko nikua nasame rongo lebu. Raida na kena wasibi ni rasa tiko wakavilo mani. Kena bosa aperitani ya tito mutoka. Rasa tiko wa vivo sobo soti. Ena mbula ndindu ya rambula kina na leo ni banua. Karaida tio nandau lisame. Wakana tengo mayerimoni. Tutuka na ulo libuno sayoni na banua era ngunu kina indone waselebu ileo ni banua Israeli na bei banua barapea na banua Syria kena bei banua ndui wambauta era itu ke ananda ulisan kena tanda ulisane na kena uasibi ni mbasika na mbula ni rasati ko ba vivo sosot wa bei lomani na lewe ni banua kena sabaka na totoka ni rai
ni uli ni vanua ke erimoni. I ke moni na nondo ni warongo te mai na Golden Heights. I taki ni matata tiu ani weekenda. I ke moni na bosa ni kalau endeo tiu ani. And centenary na matai ni ko. Ke to madawaru tiu mai na Golden Heights. Ngai sengani seni basi etiko na wedebata. E tunga mai na ulu ni vanondon. Pakai kata la doro bo, boleh kasarti ko ni lutu mai na wedebata. Ya usana na mai sarti ko na koro lai o masade. E tonga ina mbamba ni ni ulu ni levo na Mount Hermon, ulu bono erimoni. Rasong magiga na bale ndo na ratong na sotia mai na Golden Heights me ke tole mai di chokina. Karabi bakani karabi basar-sar taitiko. Na madauru ani tokyo. E vanua wa Syria ia sa taura tiko Israeli. Occupied the territory na ngongo. Otina na mata wase. Singa tarawa na matai ni singa ni karuli singa me ketu sali subaibit. En matai ni singa ni January. Tirkade wa rusa ngulu tirkaono. Angai lutu mai na wede ketu ngai andre matai lai sa wede batanga. Sa dua tani saranga na kene reirai. Yana dua tani na kene amadala taki. Kan dua tani saranga na raida na matandan din. Reirai totok kani wede bat. Sarauta me kauta mai na baka sa maunggonan daw ni san. Raida manda na kene tali. Irasati wabila mani wabibo sa basoti. Pero tipo ng dua bata tatamat. Sabaka na tengo may nahulo ni Banua may erimoni, ilutukan na ulo ni Banua may sayon. Sayado kina ng bula at tao mundo kaya ng daon isang. Nairay-ray ni bula ni dua bata, karaidan ng daon isang may Banua, erambula kina na tamatay na bura-bura. Yan ang bula tiyo kina na singandayin. Pagkaya matangalibata na kain siya itong maika, yan ang maika wasya bati de tolo, meron na tuitukia, nanon ray selewa unen bati ni sibya. Kina non ramoto ni balo may sele ni sasamat. Merabu kita sarang amandua. Tu ilaki. Kakote laurai na yarangin ni matay balo. Sene yarangin ni balo. Membasi ka na yarangin ni duwi-duki. Nimbula raramba me tubukin na nambula sa uto. Kaya nangauna binak. Kaya sa senirawa, nangauna mo ito sa atiyokina ni sangkay toradanga nambula ba matay balo. E na bura-bura e na singa inday-inday. E na rawada ba may baimbal-mbal na bosa ni Maika na profita e na ngauna ba wongo pero tu kia. So sa tanga na wili-wili ni Muliarangi kaya na ba ilabataki Amerika sa trillions of dollars kaya baleta na armament kaya na barutaki na rangi ni ba. Kapakaki na liba sa iburu-buru. Naka-indusya ng daw ni Sami. Naka-indusya Maika na profita sa ikoya na baka sama ni value tu na tamata. Na yame ni tamata, nanguso ni tamata. Nanonabosa na tamata, me tui laki na baka sama ni value tu kit. Na baka sama ni tata wase kere kandende. Me besa utaki sarang amandua, revolution. Membasi amay na baka sama ni bula sa uto. They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Iba'y sa utaki na ba'y kakadang merangada-ngada ni buli, ngada-ngada ni patuladaki ni bula ni bubay. Merangada-ngada ni bula sa uto, ekotikya na tatandra ni Maika. Naray ni Kalaw, we Maika, membaleta na Israel, ibinakata, merambulaki na natamata di Kalaw. Ene mo natamubaw, etarati ko, Pita Bechisu. Kahit o Pita Bechisu turanga, may wala-wala na abida, kaya wala-wala na chiko biya. Kaya waduluyaw chiko, kaya tomo na chiko biya. Ibusoti ko e babid. Busoti ko e babid. Kaya ka chisu, may maya, may pita-pita siya ni babitu, wala nga. May baka bitu sa ngabulu na bitu. Nabitu araw ni dua nga nangauna ni non bula ni dua temat. Ya nabitu sa ngabulu. Na yala ni non bula na temat ay pura-pura. Kaya bitu sa ngabulu non ang bangin ni bula, may mga bitu sa ngabulu.
nanona posota tiko, nanona posota tiko, nanona posota tiko. Senga ni vitu wala ngapita, me vitu sanga bulu na vitu. Kena bale nanonda bula tau gokor de mata nararama ni bosa ni chisu. Me sina ia na bula ni dau posota. Na bula ni dau vivo sos posoti, na bula ni velo mani. Living a life with the reconciliation. Kemoni na ibaba kosli lotu, e kemoni ni barong maya na singa indai. E nambandua e nanonda bula, nambula ni nonda vivo posoti, nanonda bula ni velo mani membaleta, na taradaya kina nambula sautu, e nanonda bula kila kena maliu. Nreba vale wabiti, e nandua tale na ngauna, ninonda mai sole butati ko na PG day. Abaka sama ni bula sautu e nanonda banua, kina benga una ni matak, e bakaira tataratak na dangase, kibe kenda. Ngori nambula mendanguta, mendambula taka na bising. Nambula yang dodono menganreba biti. Menganreba na pura-pura, mendanganreba la turanga kina marama, tambangone. Panuay tukina, nambula ni bibos-bosoti, tosobata ina benga una kedanga. Ina singa abgalulu na madasawati kotongo, elebu weekenda era kindadal, ni may lockdown kina na Facebook. Kampanye lebu di Facebook may Amerika. Lebu ban ratira ni sa siniraw ni Rosaraban na Facebook. Lebu weekend arabang nga ni kayado. Yara bitalano sa rin na liuliw ni matrito may Amerika. Ang dola ba to ka na news na CNN na singalebu ni Singapore lulu. Karabitalano tiyo kina. Pero na sonan daw ni Velu ta kilelebu Amerika kai tokia na ndoa na maraman daw ni kilo elebu ni Amerika. Sandondonu ena bika yado, kena bika yado tiko ena ngauli sala, tiba kau itutu kuwa bimbi na Facebook. Kena bika ramba ilebu, kena bika rereba itala ngai rau mendarai dakit. Na maboni mbula ina kau tamai. Na itutu ku ni bei dhati, ni bei bala, ni bei ngati, ni bei karere baki ya bunga ira tukina. Kina ngani tu telah ngaki na bunga itu binak. Ya kawai tu Amerika na bekanden rengo. Dan awasi ni baka sama tako Amerika. Na kena rai vitale na ilola ko ni benga rabi ni Facebook. Ena bura-bura na rarama. Ni bekanden re kau tamai. Ena bula sautu ena nanda bura-bura. Ena singa enda indah. Sa kawai ni lotu na anda mai marutati ko na tubatay koya ni nonda matritu ke nonda lau talani ki nandune lau wa sa atu matanda sa kambimbi na nonda masulaka na nonda banua na nonda dambora bei Jesu Kristo na nonda bula me liuta ikenda kena badamberi tale na ndua na ngauni binaka atu matanda nenda basina itia na mbula ni bei vosu bosoti na mbula ni bei lamani na mbula ni ndua bata e vadorikina na tatandra lebu ni kalau e bakayangan reba weekenda na nonda tamat enda kadhibi manda indewa ni mbula sautu ndau lauti autiko na nona bosa na ndau ni angasele ni lotu rongo lebu St. Francis of Assisi turanga ni vadoriau me indewa ni mbula sautu panua satu kina na bibala kina bingati me usate kina na bilamani kena mbula sautu. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Ena balua, tukina na nrendre, nimbula na bura-bura ndendai, menda tekina, enda kadhibi na ibaba koso li lotu, na lotu ba Kristo, enda kadhibi na nonda banua. Menda indewa ni ngauna binaka nimbula sautu, ena nonda bura-bura enda singa ndendai. Au kawai tati o balebu na bikayado mai nambua na madawa saoti pira doro bo era kau babesu karasa sobeira sa tiko na tiko ni bibando dono taki na ngongo sa itutu mbimbi pida na bula saoti ado makaki na managitu estate kale wera leo ni nondo lotu iselesar nga wera na lubenda ira leo ni nondo mata ubale e kadhibiti ona lotu nda marutati ko na tungalala ni nonda banua na banua era tambora wana kalau na nonda ngase
Mene Jesu Kristo na panungo. Ia menda kauta ai nei tutu kuning bula sautu. Pera sa tabatu na rendre na matanggalin bula bakaongo. Ya raida na tale na langi-langi ni loloma ni kalau. Kena binaka ni kalau kena nonra bula pita. Sianga ni bitu walanga. Siani ba bitu nga bitu sanga bulu. Na nomum bula tau doko. Bitamba ngau na nombulu tau doko mo bosota tiko. O indewan-dewan ni ngau na binaka kena bula sautu. Le karuni kau bendu siya tiyong mataan singa nendai. Mendang bula taka na bibo sobosoti. Ena nondang bula tau doko e buru-buru. Ke 5 sanga bulu, se 1 sanga bulu. Se 7 sanga bulu, se 2 sanga bulu, ampaki nondang bula e buru-buru. Mendang bula taka saranga na beising. Beisinga. Mendang bula tadi ko na beisinga. Nang bula ni bibo sobosoti e na buru-buru. Ngora kaya balik kanta tiyo kina. Na sini turanga nendai. Kanda kadibi tiyo kina na ibaba ko silot. Katarong ito pita babida turanga. Ada turanga bay pita-pita siya ni babitu nga. Babitu sa ngabulu. Yang baki ni nomong bula tau doko e bura-bura. Mondaw bosota. Bosoti rin nawe kamu. Bosota ko e dagadala riko. Kaya yung bali-bali ni masu ni turanga. Enda tabuta tiyo ko ni bingauna. May bosoti rin. O era sa dakada bay kenda. E bakaya matawuli ni kenda kina. Nanonda turanga ko Jesu Kristo. Ena isema ni talanoa ni madhi ule kena wase tilikowalu uliki bikanda matani kwa uliki ngai rone tikina. Ngai toki na nabosa watau bata ndo na parable ni Jesu. Ito wala tolo turanga me mamatata kaongo. Kay talo taki na ndo na turanga butuniau. Endi na uwa ndo na tamata. Dona nona tamata tini na undolo na talendi asa ilabo lebu ndina na ngauna ya kama kakina na ngauna ngo. Ang yala taki na ngauna mesolia kina kasi ni sauma nona ndina. Ya satu na lawa baka chiu. Kwera boroka na lawa ngo ni ndina au na talendi. Sa nondolo me tauri kia sa rakai nona basuka itale. Pena nona iliu. Sanga ilawa me na turanga ngo salai. Matango isi ni sauma nona ndina me kau mandamai. Isa kau mai betisu eba kau mai buana turanga. Tau kei ni yau sangai talota turanga tisu na masa batau tau bata. Sangai kerea na ribo soti ni. Isa kai buana na turanga. E tauri keda na watina, na luvena, na vale, na kata uboko sarenona. Me besu wandu a mesa nona. O koe soli buana nona turanga, koe soli buana tinandolu tatali. Kakeda sara sentro kai bo. O koe watina na bubali na kakeda sa nori to. Me vesu wakanga na lawa wakachiwa na ngaunea. Me nona. Yele sutale bua. Kwe soli bua. Kwe ndina utuwa. Isa tauda nona lewa na turanga ngo sangai. Lupa song benangele. Kaya kanda wili ka na parabolea. Mas watau tu batea. Kaya wili kaya kanda ironga na tikina. Lupa song benangele kwa sangai kerea. Na pipo soti non turanga ni po soti yao. Au sana kerea meu sereke au na kay ataka na nogu hindi na mo tobole mo so. Sanga yalo binaka na nona turang. Yalo binaka nona turanga. Sanga isolia melako na ngalala na nona tamatango. Ya ni duru ngai tumba nona tamatango. Rau soto sara bata kay indua tale. Andi na ubua. Sanga kindo mo iko na singoya. O iko andi na ubuyao. Soli man naman dinaw kaya kasi ang usan ng biti ko ibali bibes. Hanggang kindo may koya sa biti ko sa ibali bibes. Hanggang yadra ka na ituto kuwa na kasolya na talent. Hanggang idulu wale uwa na kasolya na talent. Awa po soti iko. Awa solya ba iko na nongo bebo soti. Iyo sasen kaliberita ka na bebo soti. Yan naman nuwa sa alawakin. O sinimbulata ka na bebo soti. Ausa na sangai tauri koya na turanga tau ke di talendi kam beauty koya kina vale ni bebes e kai toka na tikina ya na kene tio tikina e na lesson ya na madi utri kawalu kusulu kandua kina tolsu kalima e na serau ni Roma na mata itu di kalau en dua na tamat e ba kaungo
na ibarau ni nona bula kaya naturang at Jesu Kristo. Ano ituto ko biyan siya tel sina na inday mendang bula takan na may boso bosoti eno nondang bula tau doko e bura-bura ena benga una kedanga me tiki ni nondang bula tini nonda garabi kalo siya ni pa bitu sanga bulu na bitu ena runong dolo tiri kaba etapodikina na takuya ni wow kwenda tiokina na singa na inday na lotwe sile kasama yang bakili masanga bulu kaya bakanda kautaleso nonda mga nananu imbera ya era barita kan lilu ni loto nang unea enda maruta kan dabe waswas enda bitang batadak enda solibutati ko na dada kalewu ibibambula ini kalau enda 5 sabun lambak enda sa mai ya dare kena songo kena masumasu kena lolo non dabe waswase bitang batadak ke lotu enda kamay sota suba na ronong dolo tirkaba angay badoriki na lambos na songo viti ena non solebu ni lako ya ni wo kaya kanda na basa mataka na program matay sarangan ni singa monit reconciliation day non singa ni bibosot enda kaya na bibosot ni kalau tapi kanda malu-malumukin na wana ko enda kaya na bibosot yung dua enda malu-malumukin na wana enda kaya na bibosot yung baleta ni batau tuwa na tikinango nanon darawata na bibakalo matataki ni kalo. Auna numati ko niya anong guna mas na singoya. Doon na singa da sulubulo kaya kina matay ni singa. Sulubulo kaya kina turang na maramo ito talang gase. Rama ni bewaswase tal kaya biti kerutum. Lewa ni mbosi. Sulubulo kaya singa na kanan da singa ni lolo. Na singa mo nito ay matay ni singa ni nondo sole. Sandu na singa tali biya. Singa totokan niya, kau mambautan ni marautan na kalau. Erati ko na ilulu ni mata nito na turang na presidente. Erati ko na ilulu ni mata nito na prime minister. Wala na tatakan na itamban na iso. Erati ko na turangan ni nonda banua. Sandu na singa lebu, sandu na singa totokan ni nonda kere na bebosoti, na banuongo kibuan na kalau. Takau biyanto siyati ko lako ya ni bo wenda kadhibi tiokina na singa ndai menda mbula taka na mbula ni be boso bosot eno nonda mbula tau doko e bura nonda lako ya ni bo enda lako tiokina ndai e abu taitu ena mbula inonda be boso bosot ongori na itobo ni mbula enda kadhibi kina ndai mai tobo ni bakarau ni nonda mbula enda be singa kelsa Mbula ni bebo soti ni bebo kani sabazava. Life of reconciliation with God. And the lao tu na mata ni kalau na nona sabazava. Kaya na loloma levu. Inda kreato na bebo soti. Pera na bekanda. Da vingoma tu na bebo soti. Pera rangan reba. Menda bosotir. Kanda kreato na bebo soti wana kalau. Mebo soti kanda. Ndaundo lava lama langi. Ano na bibaka lo taki ni bakaongo na irai-rai ni mbula enda bula tati ko na nonda bura-bura me ba vida kana turanga bipita kana apita buana turanga me ba vida me ba bitu kana turanga bipita me baka bitu sanga bulu bitu na no mbula tau doko mbula ni biboso bosoti mbula ni lako na biwa kani enda saba-saba kira tamata kena nonda kalo e katolika ubia tole tina matakani kuwa nambula ni bebosoti sauto ni bambau taba Kristo nambula ni bebosoti sauto ni bambau taba Kristo inda sanga ninda bebosoti ena seni tau doko na nonda lotu enda raida nindula kaya litiko ena sanga talanga ni tau doko na nonda mbula ni bambau taba Kristo ndola kaya litiko kaya kaya seni tino nonda mbula na bebosoti akami mbianda kadiri tio kina singa ndai ena ilaw ko ni ndabana mata ena dua tale na ilaw bo sa kami bino na bulan bebo soti bata kena nonda kalo keira da mata kena ena madi una wasel 5 karusul kabani tikina bosa tio tisu wana tamato ya sabar lengarabi iwala la ko na bali solo tamato ya sangai bosa tio tisu na bangata tio bosa bata batango kebaka tiko endua Rausa sanga libewa kali binasar.
E tu na maliwa ndende na kemundra maliwa. Biuta tu na nomo imandran. Lako lai babi nata kana nomo bula kiwa. Di sabi na kaya sangkai lako. Kina bali ni soro malingaraba kina. Na nomo isoro wara kalau. Salangkai laba na kalau na loma langi. Kadingoma na nonda isoro ni sawa-sawa. Na nonda bebe kani e bura-bura. Awen tu siya tirasingan indai. Nambula ni bibi pasoti sa uto ni mbula pa Kristo. Sa uto ni gospel. Reconciliation is the heart of the Christian gospel. Kaya baka isang ni bibi pasoti e nanonda mbula e alikina ng mbula pa Kristo. Isang sa tao kanasara ng mbula pa Kristo. Because reconciliation is the heart of the Christian gospel. Without the reconciliation, there is no Christian gospel. Kaya na mula kaya kina o Paula ni industria na kaubela tayo. Kaya kina Paula ko yaw meka kusara ndura kata ni meure kita. Na kaubela tayo induan-duan nga ni naguturanga ko Jesu Kristo. Balata na panua endonro may kina naloloma tito ang bunikalaw. Naloloman daw bibusot. Naloloma karayda na daw rubaw ibala-bala daw ya na sinaya. Sabo nga ibidal sekondi me dabuka kina. Me kau tani kina buana turang. May kalibari ni singoya sangkay na numa na daw rubaw ngo me kare na bibusot di Jesu. Turangan ni ngay na numiyaw. Kaya bakaw ni sala ko na numuni matin ito. Na daw rubaw kabatukan ni Balatambu, the most ardent criminal in the Baba. Na daw rubaw ibala-balada sa na turanga sa na tamatay ibala-baladaan duan-dua. Na yoti-yoti ni miniti. Inonang bulang kay kare ang kareda. Itubay Jesu na loloma titombo. Daw bebasot. Ningkay na numiyaw. Kaya bakaw ni sala ko na muni matin ito. Kaya Jesu wa enday-enday nga daru na tiyo batakina may paratais. Kaya mani na ibaba ko sa lilotu au wanday tayo kanda tiko na singanday-enday na loloma lebu ni kalo. Kamay suda na bali manu-manu. Kadolata na kanandendre bura-bura. Kambetar kena kau belatai kalau bau kena kalibari. Panuan donro kina na loloma tito mo di kalo. Kaya zabanga na bala-bala dari temata. Kaya lo nondonu kaya lo loloma na kalo. Mese regi kenda, bangalatay kenda. Kasoliabi kenda no na sautu baloma langi na kalo. Menonday na bura-bura. Kenda sa mbula tiyo kina. Kenda sa kadibi tiyo kina. Enda singa inda. Seba kay bay na malumalumo ni nondang bula. Sa tito musara na nalomani kenda. Anonda kalo. Sa lomani bura-bura na kalo. Sa soliakin na nalubene. Ndomba unga sa patumbura. Meka kuniru sa indua sa pambauti koya. Merawata nga ng bula tamundo. Ang bula tamundo. Nonda yan nunduwa na tamata kenda nga. Baro ta na kalo. Seba kaya enda sa tusanaka nondang bula bay Jesu Kristo. Kena yalo nondono na yalo sama-sama. Sa kerebuan no na baby ngomi ken no na baby soti. Sa solia weekend no na badengo ken no na sautu. Ko yaw me kakua na kata ni meure kita na kau beltai ngani no kuturanga. Ko Jesu Kristo. Turanga ingay na numiyaw ke bakau ni sala ko no mani partais. Ko Jesu wa ndai nga. Karena tio ke watakina mai partais. Au sana tinia no kuitabi ni singa ndai. Isemata kina ba kabini turanga sa atu matanda. Aba kabini turanga sa baru taki. Sa uto ni nona lomani kenda na kelo. Uto nona lomani ko na kelo. Uto nona lomani kenda na tamata i bala-bala. Tapi na kata na sulibi kenda na kelo. Ang bulabo na turanga Jesu Kristo. Ili mana imbalin-balin di ba kabini turanga. E baru taki kenda di singa likuwa. Ba kabini turanga na kana mangiti ni wana na nulis. It's a remembrance meal. Inda may kanya naman rai, ganda uno pa na wainin, rai Jesu Kristo, yang way Jesu kenonan rai, inda pa na numa. Natata lebu ni pipambulay, kasi rai kanda kina na turang o Jesu Kristo. Sabi na kata, mesari kanda na singa niya inday, mesali rai kanda ng buhay. Kaya ni karua, it is a Thanksgiving meal. Kana mangiti ni pa binabina, inda pa binabinatak, katawra naman rai kena wainin, inda pa binabinatak kabuan na turang. Natata lebu ni pipambulay, sa takabatiko, kinanonda bulan na bisi. Kaya katoli ni balang-bale, it's a sacrificial meal. Karena mangiti ni dambong bulan.
Untuk metambor non tambula kau beltai bedan tamatai bala. Tangkai solian non tambula turanga. He sacrificed his life for us. It's a sacrificial meal. Inta kania naman rai kan uno bana waini. Inta bana no matio kina dada lebu di pambulai. Di zambambula solibikan dal turango ke Yesus Kristus. Tambor non tambula na bukun. Takeni kaba it's a fellowship meal. Da kana bata babekan. Kenin dua yala nikin. Yang kasih di singa se onda bunau se ndua se nikilana turang. Se ndua se ndua na tutu baloto. Ya bakaya vakilani amai mate na bukuna turango Yesus Kristus. It's a fellowship meal. Itu wana ngalala ni baitabi. And the sacrament di bakabi pura. Tukina nambula kida sautu. Ekeni kali masai kwa it's a communion meal. And the kana anrai kandangunwa ini. May one itatala. Yan ang dambula bayalo kaya ang dambauta. And the sakana ni Vito kani batakay Yesus Kristus. Taura kaniya. Ngone ngong. Kandobi na bukun. Taura ngunuba. Ngone nungunra. Liberati and the book. And on the Bambauta and the Sarawata Kina and Bulabo, and Bimbulibo, Turango Yesus Kristus and the Rada Levo, Viva Soti, Penoloma, Samai Batakila, and on the Kobelta, and on a Matianangona, in an onandra.